Multimedijalni online kurs. Office 2024. Ovaj kurs obuhvata osnovne tehnike rada u Wordu, Excelu, PowerPointu i Outlooku. Na početku ćete naučiti kako se koriste zajedničke funkcije, a zatim savladati rad u svakoj od pomenutih aplikacija. Vidjet ćete kako se Excel koristi za analizu podataka i koriste njegove funkcije, kako se kreiraju prezentacije u PowerPointu i ubacuju slike i animacije, kako se u Wordu primenjuju ugrađeni šabloni i vrši formatiranje sadržaja, a na kraju ćete naučiti kako se upravlja elektronskom poštom i planiraju sastanci u Outlooku. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Office po promotivnoj ceni od 3.480 dinara ili 29 evra možete naručiti preko našeg sajta www.naučisam.com.